Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nalongan Ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi Batta Ganupan, ando warhita horas-horas. Pai maijalo hita rigapan si ganupari bani panurang sogot narion pasada hita uhurta martongko mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang sa naukri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu. Bari bagal ni pangidopimu, pakahulungimu, apa pasarihoranmu huban nami, das kubani-bani panurang sokuton. Tuhan, marhita itundimu nama pasingin. Tong-tong torang iham urapa pikiran nami, sonai age dalan nami, masih terbain hanami, makurjaon harosuh ni urmu, bahen hasangapun ni kuranmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, calam rapakon tong gunamyon. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi Batta Ganupan. Hata ni ne bata jadi nagaberi gapan si ganupari Batta bani panorang sogot nerion Jumat tanggal 10 November tahun 2023 ay matar surat bani buku Rom bindu onom nama katahon sonon. Ay iboto hita na dokter silang do hajol monta na buruk in rapa konsi. Ase iparseda badan pardosaon, ase ulang rabe hita parjabolonan ni dosa. Kita haganupan Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Kira-kira ahado pakorhon ni habotohon nadong bata pakon nani horcahonta itu bahak tini ya anggo botoh kita marbengkel itu dipakai hitama pembotoh taai laho panyarhon kendaraan misalnya anggo ibotoh kita membangun totu ipakai hitama humani ai laho pajongjong rumah. Anggo iboto hita misal ni pasal sonaha saham atape perduiton totu ipakai hita mahomani ai laho mengembangkan perekonomian. Artini ai sonai ma pakorhon ni habotohon na dong bata atape pambotoh ta pakon nani horcahon ta halani ai ulang sopat langa dong hubungan ni pambotoh ta pakon aha nani horcahon ta. Nah, ijon ma Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus Apostel Paulus pe manokanhon hubata bahasa doma ibotoh kuria Rom doma humani ibotoh kita bahasa Tuhan Yesus doma tarsilang bahen makkop-kop dosata. Jana parmate ni Tuhan Yesus sedo halani hasalahan ni. Iparsilangkon Tuhan Yesus sedo halani bagal ni dosani. Atape boy sobuton ta iparsilangkon Tuhan Yesus sedo halani rosuk ni uhur ni sendiri. Tapi iparsilangkon Tuhan Yesus bani hayu parsilang pala sopat mate aima ase itubus mahita jolma pardosa langbe manggulu kita ibagas dosa ledo mamate kita do may parsilangkon dosa ta ase nuan mangguluk mahita ilobe-lobe ni naibata. Tapi maningon takas bata lape salose perjuangan ta. Halaniaha halani mangguluh opehita ibagas akula naramaseda. Anggo nagati isobut kita ibagas parguluhan ta sigano pare lape malaikat kita. Nah, Oridi PHP ni hita lape malaikat maningon idingat kita bahasa doma ibotoh kita na do matarsilang do hajol maunta na burukin
rapa kon Tuhan Yesus bani hayo parsilang. Jadi maningon idingat kita ay, dumi butuh kita ay, ya. Halani ay ahado korelasi ni, ahado pakorhon ni pambotoh ta ay bahasa do matar silang hajol monta na buruk pardo saonta rapa kon Tuhan Yesus angga bani hayo parsilang gabe matema akulata bani dosa totu maningon do hapeni taridah maki bagas parpuluhanta lang behita nuan manggulu gabe jabolon ni dosa tapi gabe jabolon ni nebata. Nah, hubungan ni Aima maningon takas bata. Jadi pori di PHP ni Tuhan Yesus doma mate makopop hita. Ibagas akulata naramar dosa on. Ganjang ope proses bata mandalani gulu on. Pay maparoh ni Tuhan Yesus na padua halihon. Halanya ibagas proses na ganjang on, ibagas padalan gulu ta si gano pari tanda ni. Nadop itobus Kristus kita, nadop iparsilangkon, nadop tarsilang ajol monta na buruk indra pakonsi. Maningon do hapeni ipataridah kita. Bahasa lang jabulon ni dosa hita. Jadi pori adong bapa salukahon marosuh marjudi ya langi perjabulon nahi. Pori ni adong bapa marosuh mabuk-mabukan lang iparjabulon ai halaniaha pori ni tapi ya pandita, ay kan obat stres duhay. Langboy judi ay mambahin hita, gabi lang stres. Langboy minum alkohol, mambahin hita, lang stres. Pero tambah stres ni dumalah. Kalau ini tambah mana burit. Ya. Nah, toto sunahado hita, do maiberi hamir di kahon hubata. Do maibibas kon hita kumbani perjabulon ni dosa. Atapa hapi roso-roso ni dunion nalang gabi haroso ni nebata. Nah jadi nuan do mamerdeka hita. Untuk kaha do hamerdeka unta ay ma ase tarbahin hita membalosi nebata. Jadi anggo por ini ibagas horja ay lang tarbalosi hita ya. Bani sadapan orang, dua tuan meningon sada do si balo santa. Nah, si balo santa langbe dosa. Langbe rosuh-rosuh ni dosa, tapi rosuh ni naibata. Lani ay, salin hari, anggo doma ibotoh kita, doma tarsilang, ajol monta na burukin pa kon Tuhan Yesus, taridah matangon. Ibagas goluta si gano pari mangguluh janah orjat tapi pataridahkon bahasa domma gabi rupe ni Tuhan Yesus kita langbe jabulon ni dosa hita tapi jabulon ni naibata do hita on amen martonggo mahita ajari ham hanami tongtong Bapa asi ibagas perguluhan nami pun lambin ipataridah kanami utongon langbe tunduk ubani rosu-rosu ni dunion hanami langbe iparalat hanami namasa bani guluh nami ase buito tapi horjon hanami dosa nami tapi marhitekun ni guguh na kumbani tundu mo na mapasingin. Ijay ma ipataridah kanami hamardekaon nami. Bahasa guluh nami nuan langbe manggulu ibagas dosa. Langbe gabi jabulon ni dosa. Janah lang iparjabulon dosa. Tapi gabi jabulon mo mahanami. Mangguluh ilobi-lobi mo mahanami. Janah tetap makurjahon harosuh ni uhurmu.
Ibagas Kristus Yesus Tuhan namin sulam rapakon tongko namin. Amin. Oras bata ganupan, andohar matongon, saganjang ni arion. Ipatalar hitama, hamerdekaon taai, nadup ijalo kumbali Tuhan, gabe hiteta. Marmalas nyur mahita, makorjahon, aroso ni nebata, bani kulukta si gano pare. Salam.